Bye, stiker soal apa mas? Stiker. Bye, mari sini apa mau? Punde, apa mau? Apa lagi you mau? Stiker ada kata ada? Ada kata ada? Ada, boleh packing kita, boleh packing. Boleh packing kan? You panggil punya kawan cerita mula baik-baik tau. Saya punya orang tengah turun, nanti dia punya muka koyau ni macam, weh kawan. Ini macam mo. Malaysia punya orang tau. Okey, miapal kerja cari makan baik-baik sini. Ini logo aku stiker ni. Tengok pintu bawah. Kasih tag. Tahu? Driver apa? Driver apa? Driver apa? You kasih elok-elok sama kita, kita elok-elok sama you. Itu juga Jangan sampai aku kasih picture yang muka.